Bok ljudi, danas na testu imamo Canon EOS 7D Mark II. To je momentalno najbolji Canonov fotoaparat sa APS-C senzorom, dakle najbolji od Canona, a da nije takozvani full frame. Prethodni Canon 7D je bio na tržištu punih 5 godina, dakle od 2009. To vam samo za sebe govori koliko je taj fotoaparat zapravo bio dobar i koliko se dugo mogao prodavati i još uvijek biti konkurentan. Razlike između njega i ovog novog 7D Mark II na prvi pogled nisu tako velike. Megapikseli su skočili sa 18 na 20, ima više autofokusnih točaka, video sad snima 60 sličica u sekundi, kontinuirano okidanje je 10 sličica u sekundi, prije bilo 8, a već je i buffer. Možda se pitate zašto je trebalo punih 5 godina za tako maleni napredak, međutim to samo na papiru izgleda da je mali napredak. U praksi se pokazalo da sve što je unaprijeđeno zbilja se i osjeti. Dakle, Canon nije samo bez veze nabrijavao specifikacije, nego je poboljšao ono što će se zbilja osjetiti prilikom korištenja. Usporedi HR. Izrada ovog aparata je na najvišoj razini. Kućište je od magnezija, a svi vanjski materijali su vrlo kvalitetni. Plastika je vrlo čvrsta, a cijeli aparat je izdašno gumiran. Ležanje u ruci je posve savršeno. Aparat je ergonomski oblikovan, posve je prekriven gumom i može ga se bez problema držati sa jednom rukom kroz dulji period, kroz par sati, naravno ukoliko objektiv nije pretežak. Sve tipke na novom 7D Mark II su raspoređene skoro identično kao i na starom, što je pak skoro identično u modelu 5D Mark III. To je vrlo dobra stvar, obzirom da ukoliko imate jedan od tih aparata, privikavanje na ovog 7D Mark II će vam trajati otprilike 3 minute. Na poleđini se nalazi LCD zaslon koji ima dijagonalu 3 inča i milijun točkica. To je danas standard. Prikaz je savršen, oštar i sa vrhunskim kutevima gledanja. Nije zakretan i nema touch osjetljivost. Canon smatra da takve stvari nemaju što tražiti na profesionalnom modelu, no mi bi ih ipak rado vidjeli. Optičko tražilo je veliko i svjetlo, ali ne kao na full frame modelima 6D i 5D Mark III. Baterija je litij-ionska i pruža 600 do 700 fotografija, što je u redu, ali za ovu klasu aparata očekujemo oko 1000 ukidanja kao što može Nikon D7100. Konektori se nalaze na lijevom boku, tu možete vidjeti ulaz za mikrofon, izlaz za monitorne slušalice pri snimanju videa, konektor za vanjsku bljeskalicu, žičani daljinski upravljač, mini HDMI izlaz, a tu je i USB 3.0 konektor. Na desnoj strani se nalazi pretinac za memorijske kartice. 7D Mark II podržava dvije kartice istovremeno, SD karticu i Compact Flash. Možete ih koristiti paralelno, dakle kao backup, ili možete koristiti jednu za drugom, kad se jedna napuni onda se puni druga. Ugrađen je GPS prijemnik, ali nema Wi-Fi povezivosti, što je malo neobično za 2015. kada je i frižider umrežen. Izbornik je vrlo sličan kao i na ostalim Canon DSLR-ima. Pregledan je i kodiran po bojama, što je maksimalno pregledno. Zadnji zeleni dio izbornika se može programirati, pa tako u čak 5 tabova možete ukupno nagurati oko 30 stavki po vlastitom odabiru. Brzina rada je vrhunska. Sve funkcije se projavljuju odmah na ekranu, a delay između fokusiranja i okidanja fotografije je zapravo nepostojeći. Okidanje od 10 slika u sekundi je impresivno za sport, ali još nas je više impresionirala veličina buffera. Buffer vam je ugrađena memorija u aparatu koja pohranjuje fotografije prije nego što se one zapišu na karticu. Naime, 10 slika u sekundi danas može okidati čak i većina mirrorlessa na tržištu. Ali ono što je razlika između 7D Mark II i tih mirrorlessa je veličina upravo tog buffera. Naime, mirrorlessi se zaguše nakon 15 do 20 fotografija, a na Canonu 7D Mark II to izgleda otprilike ovako. O jebate, uvijek zajebim to. Aha, to, dobro. Jel sad vidite o čemu vam pričam? Ok, dosadno mi je, prekinuo sam, ali načelno 7D Mark II će ovo raditi dok ne isprazni bateriju. Autofokus je osjetno unaprijeđen u odnosu na prethodni 7D, prije imao 19 točaka, sad ih ima čak 65 i sve su križnog tipa. Također autofokus ima cijelu masu podešenja, možete grupirati točkice, možete podesiti ovisno šta snimate, da li se objekt koji snimate približava vama, udaljuje vama i tako dalje. Da bi vam to sve objasnio, treba bi vam čak posebna video recenzija od jedno 15-20 minuta, dakle jasno vam je što sve ovaj fotoaparat može što se tiče autofokusa.
Kvaliteta fotografije je odlična, niski ISO je posve čist, a visoki je upotrebljiv do 3200, ako pazite na ekspoziciju čak i na ISO 6400. Dinamički raspon i reprodukcija detalja možda nije na razini koju ima Nikon D7100, međutim tu pričamo ipak o nijansama. 7D Mark II snima i video, pri Full HD rezoluciji i pri 60 sličica u sekundi. Moguće je spojiti i vanjski mikrofon, a čak i slušalice za monitoring zvuka prilikom snimanja videa. Osobito ističemo da je ugrađen Dual Pixel AF tehnologija, dakle fokusiranja tijekom snimanja videa, koju smo već vidjeli u Canonu 70D. Upravo radi toga nam je žao da ovaj aparat nema dodirni LCD zaslon, jer bi dodirivanje zaslona omogućilo savršeno praćenje nekakvih objekata koji se kreću kroz scenu ili brzo pomicanje fokusa. Sve skupa dojma smo kako je 7D Mark II jedan od dva najbolja APS-C fotića na tržištu, dakle dva fotića sa APS-C veličinom senzora. Autofokus je zbilja fantastičan, hrpa točkica koje rade izrazito brzo i izrazito dobro, odlično praćenje objekata koji se miču u kadru. Dakle, ovo je fotoaparat koji je upravo savršen za snimanje sporta, za fotoreportere ili za snimanje divljih životinja. Tome pridonosi brzo kidanje, dakle 10 sličica u sekundi i onaj divovski buffer koji smo vam upravo pokazali koju minutu ranije. Jedino gdje 7D Mark II malo kaska je senzor, naime mišljenja smo kako Nikon D7100 ima ipak malo bolji senzor, on ima 24 megapiksela i uklonjen anti-aliasing filter, u praksi to se vidi kao nešto detaljnije fotografije i malo je veći dinamički raspon, međutim tu pričamo o nijansama. To bi bilo sve od mene, pretplatite se na naš YouTube kanal, pratite nas i dalje, pratite nas na Instagramu i na Facebooku također i naravno pogledajte detaljni test ovog fotoaparata na Usporedi.hr. Hvala na gledanju.